Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka Waithaka wa Jane ni akorwo gitiga mashabiki ake macanjamukite muno thutha wa gukorwo akinyitanira na athaki Kikuyu celebs ta Karebi kuruguria kiheo giake kieru kia thinema undu tari wonekana ukihanika gicigo giki gia gatagati wa bururi wakorwo kirugurio ni atandatu aya matongoretio ni Waithaka wa Jane hamwe na muini Karebi na Wairimu wa Muciri. Atandatu aya makorwo magiproduce first ever Kikuyu reality show iria mareta Mulima Digital Stars kuria monekana makionania miturire yao ya social media na makiria challenges ingi nyingi makihitukagira ni undu wa gugituika na ngumo guku nenda-ini cia ukinyaniria. Na rire thinema ino yakorwo igitheremio guku nenda-ini, mashabiki ni makorwo makiuga no mende kuona athaki Kikuyu community celebs ta Baby Tops makiri featured thinema-ini iyo, angi makiuga Triza hamwe na Karokim na Karago no marehe drama ciao cia kihiko in that reality show, kuona muturire wao wa kihiko ni urakoretwo ugikenererwo ni andu muno kana ukiariririo muno ni andu guku online. It's Jambi akora kiuga wa Kikuyu we try everything hadi reality show ya Kikuyu totire itheru. Uyu akauga I can't be the only one frag bastard, enyewe tulikuja Nairobi kutafuta pesa and Kikuyu just show how to. Uyu akiuga a Kikuyu reality show, this is impressive, I love it. Onani negenetio muno ne thenema ino na nigukorwo makiria ngithie na mbere gu follow up ngoro ngiona maria magikorwo magikunuka kuona Waithaka wa Jane. My favorite is in that reality show. Make sure you turn on your notification or subscribe niguo ciothe ugakorwo ri wa mbere gukinyerwo ni video citu tucemanie na next one.